kid. I got my Lord to me. Now you can pray for me. I have my bros with me. I got my life to live. You gotta pray for me. You gotta pray for me. You gotta pray for me. I got my ups to kill. I got my Lord to me. Now you can pray for me. I have my bros with me. I got my life to live. No, I'm not going to What's good, YouTube? We're back again. Another episode, new face. Cool J. I go to Lanzavana, Margina Cool J. Word on the Street podcast. We are back. Ronald Gastare Namo. Gumpo. Linta and Bragg. I next stelle brafal me wena. I was still Bragg. Ada grand jaga. Yeah. You know, tell us about to go on a man in town, school in town. Ladies and gentlemen, naga nampo waramawela. Terdo talse jayon is a true. It's not like it's a joke. It's a true story. Lojelo gene ilo jaga tagani lojona. Negilo jelo gene giliwoni. Joe or born. Ene garge de jelo nge tagana lojon. Ne jelo nge tagana lojon lor gene gili jambi. Wansara. Na bafuze kwega ekwedlaka bafuze. Oh, anake kokele mdile mondo kopo. Yeah. Okuro okupitra koya kwazathe wayibona buleke ngayo. Kuroza yena ka entrance ozana ka mwabran. Entrance bulekela. Bozo wayibona bulekela beta make roka mali. Yeah. Yakuru wayibona roza yena kulengolengwe before ikita ka moya yami mbuluni. Iphitana kwa kulula. That's why what I'm change the street light everything. So just because rebula ile ko rabaka ifile blast. Namunoko. Yeah. Na bafuze wena sigolo zenu. Bafuze sigolo gizenu mona wazari ngebila shoma baka sigolo wazali ukirotho thoma tsara thaso. Sigolo gizenu semzeni. Wabona. Ene vekisidomo ene vekisagoni. Veke normal. Akazo wandisisana. Kodusisa Ne, osho wandisisa right. Kodusisa Okay. Sigolo gizenu bafuze eno bakuna organ. Gusto tu vya ngibona bile bali organ. Kifele jelo dilo jaga akisa kono le zamaisa sharp wa afeja ke dolu loken ke tralela ma teacher ke nyache bafuza ke kitsebile ke zorgen ke lebeleji back to the rule ga kwa ke akona kuma na jawo da se wena o se le ke ana lotriwa ebe supportiwa uzoza ke silibe joro country no motho wa o la mmatra akuma lo rifi wo fiwa fa fiwa menwana barba khatha ufaja to fiwa meraro wayibona sifaja lo akusadusisa abatrabela orgen balaba kampo abatrabela principal ba ke dombo jare mwana ka traba yao ya rodor tsanyana lo na moskoloni eka sapasa balabile bugi asikolo idade udlakai yolula sesinyaka ukito uliela ena mboja ka mukhano so after uzama sikolo ngamkhu ule waliyeni ka wena ule uliye bafuza kile ka bakaro ka motho mongolo orgen kile ka rokola too much taeni wabona giluji more than 2 weeks more after 2 weeks ankela ka ba donjia arter gara kana kwa borwa wayibona so ke tsama ke ya makhweni bafuza yo bona le jerengo ja bophelo country ya go takana le nete ke mo ba re monna o bya thaba ka mazo ana ke byela ka ba ka khore da mat ke takana lo jenja buima mara fele jalo mo lo rekene ke tsene di buleke jalo kene in life ya ke sa gore in life be ke a ke zange ka go boja ka jona on sarmara di fe jalo rekene ke le ka papara ka khumana ke ra ka ra jona wansar dilo ja tswana lo re ke tsena mo mafola le dorongo wayibona just because mara ke re realize ke thomonana ka ba ke o bola dilo ja ntshwara so engebe kile ka teleja kwa sikoloni ka banna ebe do bashawa bafuza so o bilo mention za drongo je ulile ni sele uzithwariwa uzuze drongo bafuza wazar kene isi long story mara ergo boje bafuza wayibona bafuza na in life bafuza ke sala ke va mwaye ne wile abatraba orgene ile ka va ka bloma makhweni bafuza abatraba ile orgene dilo alisazama ka mkholo orgene na kenya ka kona wayibona wa ba lo trabela orgene akaro watse ba sometimes so kulula le family watse ba re motho se le lokolawo ba lo lokolawo ka
ka o khumantsha there's no need ya ra ka of 100 then le 50 ka so mara yola yo mongwe wena o lebeletse gore kene ke bora yao wena o tota kena wa ba le da man o le o izia le side wa bona wa fetsa le gore kene nna ke diene ke crash go bona ke la strategi ke mo go thakana le ntho ba le bija di nyaope wa bona sure ka fela ja le gore kene ke tsena ka ra motsubo yela ba foza ene o tsena ka ra motsubola a ngwe nna o ntse file for search laga angwe nna ke le ka bona ngare o tra le nyaope is gore ke ile ka fetsa ke bona gore is safe monna ka dilo ja baya ke ile ka khona le ene o le challenge so irele nyaope before ya drongoni or tumle ya drongoni tango tumlo dranya ope ka 2008 ka le 3 ja March yeah I remember so yeah tumlo dranya ope ka 2008 ka le 3 ja March ka 1:30 hey yeah o bulalele nako ke le Binoni Plaza kwa mall ke tla le mfana mongwe ba re tseba a kwa le Devson le two re true kana go jelo re ndrela mmata ke ro e reka ne o sale dimoni ya ai je jano je ja orgene motho mata ile orgene o traile ya o kona bona rai monna yo doile ai je jana bele ja no orgene ba re camera beno ba robo fiwa no a o sale lo je le re le zeba je le na ke thomile ka tsona ke zora ngara ka entry the whole day ontsora yeah bele ni afoza ke thoma lo je o ke thoma dra le tafu ena ka dra isa go fani ke situation ngam kolorgile ka bona ke za mago afoza bona bele ka re ke thoma no try ke traile o re ke thoma dra the first day into sharp ai bona wa enjoy ka enjoy ya butuku ka tenge ze sharp nyawo be mat skala ba ke dimoni ndre sure ontsora anya ge ndre not just because wena o ke boja o ka yona nyawo ba ina problem ena lo wena wena self go no tamino glien o control wa bona gintlo re gene nna ke le ka boja re ndre inkumani mo aga dodo bitra ke ntwe inkumani lo pase yeah mara isintalo je bozure na uje tshware thare oh step by step angel ise ke pan ramat and mo ke tlo fetsa ke tlo zanela ka mo ise holo ba wa bona so ke tra ba foza ka fetsa go khumana motho lo re supplier bona lo re mfano baba mbija mfana mlobelu yeah ke le Binoni tsama Binoni re lo je lintshi ja dal dia ka northwest bale ke mo lo re mpelo yona thomona da yeah ontsala so ke re thoma tra ke le northwest ba foza be re khumana re DP kwa na le bankele baka a fetsa lo re ke chief tana ke squad campaign ke blow mas squad campaign ke paisa le drugs paisa everything ya ke nna ke tswere ke kono semela ke zala ke semeji maybe ma 4 point something mara se ya yeah teji ka ra mukhuku o borekse motho e ke rekse ja motho wa foza ke le kono le la motho e ke re ke sa bereka be ke mmoja maybe ka ma 2000 a ga dia save yeah mana ga jaji ben kono dia more than ma 3000 we ke dia ka ben kha buy sin trewan kal jaji ke buy sa nyawo be rock crystal baji ndanda pache arginie benzine ke buy sa loje ene ba sa la bomphaga ba ntshera Trageville ke kwa ke le family ke go dijia bantshwere ke tshwere nyawo pe ya lo kana ke tshwere batlis ja lo kana 110 bole ya ka 100 ke ya ke tshwere batlis ja lo kana 50 something jacket ke tshwere le baje le crashes dimense ke le ke re ke ya kwa ka rantro ka ra Trageville ba le re ba fita ba fuza ba sno fita go ane ba mbujisa re mona ro pela o search a ke re ba le ne ba bere casual na don't know nothing ze ya ise ke batho fela man vele ke re ka nganga mthakula vela ba lorgen ke bona contra meria da bantsha ntwe vela ba nsecha go ba khumana lelo ja lorgen ade molaone tswere ka mo ka ba foza a bona a vele janlela le chibi ja makho so le kunlela kuone ka zana ka rakepe ke zana ka rakepe ba foza be ke thoma ba first offender just because I grew from juvenile ramchana bolokwana I want mo bolokwana so juvenile le section a le tswana wa bona ele se to school ba re to school ke yona juvenile under age wa bona yeah so as far as juvenile re doela re zane ka re straight mo lorgen ke mo ke kona bona ro
strong again ka ro tshwariwa ka bafoza mthakula khumana msestero mo amboja le msestero le rgeno bele mulobelu wa bona bathaka bale ba rong tshwara banza ntshaka ra cap kile ka dala ka monano wa re di chipi jele bele banga kile akumala basa abakhwathisa mara bafoza kile ka ntshaka boy ka ro ntshaka ka boy bafoza mthakula oba yi1 ka ra cap ba mija James Bond kwa mola masedi kwa Trageville mara kile ke re step mthakula ba se jan raile mo boto kumata gore tejo gore ndrelo rwana khona bona elima movie kile ka bona ilielela nna mara tamana ndra gore ekimu like distance yana 1 km ke kondo ya morao no sta fela ke lula gore bona distance ya 1 km kile ke re 1 eno ba ba ka phone lo re kana ba mo ba trabaliana ba kse radian ba tra chekile batho ba bangwe ka mane tsakola mata ndra botho gore ka go bujisa ore o diejine nna kana go jela fela be roro ba mbo fiele le motho e ke mo boja re matra na ke a doa ke o siya mona wena go siya le dichibijeli aka boije nna ke a doa mona mthako na ke step ke afa amthakola ka thuthumela wena sharp matra kile ke re fetja re khotlo thakola ile a jikisa matlo fela focus mona a lebella ka nde o ba lebetse ba sa di ba ngwa bele bona ba mapolisa ba re ba mola a ra ba kholo na ka re one step ke mo khumana boba mata vele ke no la ka tshwaro ka Trageville mata vele ke charge nyolo ko lintra 4 month khumana bail ya ma 5 hour ke akwa sharp ke abuya still ile dimoni ngwana mkhala akere bele wona ke thomo khumana lelo ja school wa tseba marare o thomo go le moayo ya makhweni o nyongo lena ka mo ka ro kene ngare gore nkalo le moayo boya o do khona ba bontsha ra bena ke go ke life ya change ontsara akere wa bona lena ba je re jile school re se disija there's no need ya ngalumo ya makhweni se ke senya ka go makhweni mo a khona silia yona le nyawo be yona mo exactly true wa bona so matrana kwa ka kitweri matrana kwa shapo ke ava ke tsana le khotho shapo ya seka ke akwa ke umelela wa moya matraka welela ke utwale nya pa ka wa moya ba da bu ba feja lo bana la traka makhweni matra wantsara ba ro romela batho re mo mchela petrol la tsa mdulu la nkhala ile pe kile ka drama bu ma 4 years I know udrongon man drongon ke juma awu ke le makhweni trongoni giluji too much kai moya kile re ke boya gore like gumeleji makhweni ka fitarian ka phagwa ke phagwa moya ke bulwa ka draft 15 chukumetela kai tsanganana ke fita just toxin sa magoro sharp ka sana ke azena ban reminder ba re 7 account na lo za 7 account ka re sa dusur bozo ka jaine ka ba game sa sa da go no bela fela remind for tomorrow ke go duisa again 7 account again can't no man nam tsagola re sa ri ta fumat o la ma police da man ontsor so ever talk about baida ma police ba doja jojo ulien banu da fela bar ba ko ba kancha 1 2 3 4 5 artene kada ontsor avele na razena razore re boya yo o regisa o nyoko da re shebe ere vita o re adresa mena na chele re ba wa fo ba get sakantulo jela lidian is a record mara ile ke logo ya mara ke umela court baba ndira ka 7 account wa re ramola mpo case number 1 o badreji fine ya 50 rand ubusaro bare ya re ya breath for position for dah ka ba ke realize go boya ke zoro ke need bare number 2 again number 3 again number 4 no mind wa ko boya chuzuru man ne bashaka ba bane re mashakulo makweru lo ba khrekisa lilo jela no je majita bana da balija country lo jeli ali recordiwa mata wa bona a shapo ke no la libile ke fumuna ke ba shapo giliene ke nyako thoma za ori ngeri ke afule nyana ke kono thaka ja ba ka ayo re ga imfano la o lesije mara ga ile dimoni na vele experience ka go jele bebe ya buzubuzu mara ke re ke tamo wa bona so wa ba travela fitorgen ke abuya moya ke boya moya o tshwanile gwa makhweni 2 rand ra moya ke 20 rand ra gwa monna makhweni gore ka tshwara 20 rand ra moya o ba buima re ke feje mata wa bona ya feja lo re gene gidian kumela o tra
ene ya zara pe ke try le mara ke try age nine agna le tone mara ne ke kono dia hard catch fast ka speed ka le fa jalo re kene le demonile la furugo zo ke snalon agro za banga baluli kam agra ba magola bale asara okay or ke tsinyeje wena re ka lata mothakola wa lokola ene aga no fita fela ka o ka crime ibile la fela no re on trobile ya ba isho bana kuana ha bona same time isho bana ene bona mata go tsarla 310 rand les pepe le dragon fela lo ja ba fuza iyo ko ba re 1 year 6 months trial until to back to the rule regional gimolor gen ale ke tromolien igara drongo bale ba fuza ba fuza wazar gen majida drongo ya baba mogi moda milo kono ze bale gumo go ja drongo ya baba ska for nditsanga da ba fuza ko go wima mara bona le paje mara reason ga ra drongo mara cha simple mara drongo ken trongolor gene is a hell ga buyona hell randrila ya ke drongo ke yona hell that lo zana mara bar welcome to a new beginning bona ila first time goes another president ke bala that then welcome to new beginning which means life yela ya ga monde ya change hage zana ga la releng ala agro la re selo mara sara ma first offender mara ona ro wela president ai ke borena ba ai kutu trafizeni ana wela agro za re dweju gaula afoza gele ke fitile ba se ba pakile chase je ga umale ben alo waile ga manda be dolo na rumonya ga oria wafuza ana gro la ke motho wa litafu duile ke draile ba ntse re ke pakile nga mkhodoni ke sana le jo astokisin ke nayo asha panic tsere ke tala man kidien bara ba gidloda ga usiga la ben agide na yule ga ka challenge na re ke office kafta la radama no bar bo chief par ke chief gole are chief na be tsere ke dala kan roda no goma tamana ra dole bana ga usi jana go jawo na uri sile kande wazar ke no gila rambo jalo jager ka ba ke dala ka mindula do that's why ba try by change wa uselina ta my bon ki ona rebe kurbo zibuzimo damne ke no bopalela sha wa sha phoki no la ke spola ai jaga gwande bala ke lesa ai no ergidi jagam yo afuza drongo ya baba no lo jeba libijore ntra ngazebu wale bona ma gama kwini anchili le balibija mabamfeza uzole onaweza la leona mara ndola za raba na ba ka ka utra more than maybe ka 1000 something nga ufa jogi entsa ka busi furu ozo wa ichela ka plastic wa la 3 bin ka se ya para be ka se ya para ke boza netre mara wazare ba subencha ni mo ba le mosor bon ba ka so feja ore mala ba fama ezelo mala ba regala motlase mala answer so yona ba thogomela which means that mino bele sesongwe selia so ule a wena so ba isawo ke dilojile tangi so yena zangera jawo le jawo jabangwe ka godrongo no first time ne ba foza gile ka khabatha ka manda ka gile ka dreams and fola mabona ba batla wela organ ke berikisa mind organ chele dra je drongo go broto giona ke chele drona broto kana gula furugi le tusila late kumana 4 ene late na ga bakala ben ene ozere president uli wa kana komana 6 wali draga tusila au draga mokap barri oyona trenya ni usakula wana mix just out usasi mixa jona kamukhanula ngirelo wana lipolile wala bona ko ene bona la rosola ene la lergena kan lirguru ene wena ka kwa seleni una le melado ba udrile ka rise okola ratho maybe ma understand something is like asimo ba selina namo ene bazinyaka yona azange yaba selina ngawuluma kamadan na ka baselina matra kinono ndren lembola anya go baselina awu na kino babo jari bafuza or na ke beselina it's better than ke zana koto nangambeka gidie ka ke nyusa jalilo bafuza la paje bafuza re it's ene kada it's not easy ndola zana kamba stomach through the story matra it's na ka stomach that then it's not as simple and jeri likumana omonde pisinyani ya 500 ka kuwa matra pato boja ka 150 PCP nya
e 500 ne re reka mo ka siara motho a botse ka boma 150 so ba fuzane on botsa re since ka bua a zange ya baselina since ka baselina wa mata zange never a just nakzeni da ka gidia stripper ga wende ga formola mara ke drilwe mara otoko ke dilo organ ke be ke taisa ba bangwe ka stoxi ba lo organ ke ba tse ba e bona ba fuzane mthakole ke mo taisa ba fuza ke motho lo fetjo a o baine jerija o betsa ka taba ka lockdown mara mora ro khumana le remind ja boma 90 days re remind wa ka lo khareni ba fuza monna ba sebela ka lebotho mara o da ba re monna sebela ka lebotho a dilo o ba balelwa mara ba ke shaka ka lona o raza ma efela so mara o dowa 2 days ka moka sale a paka la mongwe ke sekolota o tsena ba re welcome to a new beginning and lo tsena ba do bo jam president atho ka bona lo ja batho jana tse o di khumana e ba enough so ba fuzane go busia mo go bujisa ke again a ke re a ze gore wo ntwe e khole ya nyawo be dangi ke ni ntwe ye bozana gore ntwe sharp ka o dra di ding wena o ju realize ka yona askizi akut wa re buli ya ben mat a ke o dra di ding yona ntwe bozi ilujuru wa bona ya di mo philino ba ka dra ntwe again like e ka re ke dra ntwe lo rene ke bona ile bozi monna e ka re ke dra tafu na ba foza ke dra ile tafu amo re dur ke challenge ba batho se simple especially ke sa dryer ke motho mongwe gore ke banna self nga se apele batho mara e plakile a ke plakile ba foza bona lo makalo ka makalo tsala ba ke lona le ke re ka se mo bona tsini le ba ke sa dryer ga se bolele le nna ke monna motho mongwe wa dithoni wa bile tuku I know myself ke ke ze banna ona motho ga ze ba ona phala nna self ene go botsa nnete mo kana wa e bona so mara nake traile that then nyaope give open for everyone gore anyone is my friend go khona challenge ntongo le nngwe especially jo khona I'm the best mara ke sa driver foza oro re gambera pelanya ra babuma awanyana mara re ga se feleleje gono kwa so site akali ya jaga ke ntre so ntwe le juri le di e ba go tsola ka o dra ntwe la kene is a man thing lo je linchi man a kana zobula je birje tharo ai lo je linchi ai ke tsinje ka mata ai ro zobula nthe uzubuzi ai ke tsinje ka mata ba yenti ile juri ke khulukhulu hazan drekile ka ile ya mata ila rwande malome ba ya merogoni furu mola da mina rasta te koloi bedira yo ke se janam mutra bediri busi ga we rigi au o tsoli ena ka exna selo ene ke se kraka botoko agena plan agena selo agena fokolo ene ke ga lebella se songwe singa se just dono jambisa ka ma ha bona so ka tsore ken bedira golo bedira golo ka go nkaile ngai phamola kana ezela aba dona na go baba a vele mfoza geza la kitchen ga robotile le bayini ka kwa nantsara ga ba makwini a dipini a shapo bedrile mane mashaka o man abo maja malome bana ba ka go mosali wa malome agar bale ba ka sentse ka banya go cheka man o bona zero zero ja don roma maro troka kumanya le chenchi ma chok 5 ka kumana ndraga azifedile ba romala ba so ka tsara shaka mkhonkra ka gona man kidini gimogile ka bona ra le dimoni le gozi gile ka zwa ka mo past 2 ya bosi am ka thomola bediri ai bona so fele ke itse aga ba ka khutisa ke tsene le bediri la riba so faila zentsa bediri ka re gone ka boroko ba zo ga ro bas ka jambo re jile go e ga re ka balibeleji ba zo ba thapa ba di everything ba kwa libile ba tsana ko le ba sna fetsa tsana ko le o wanji wa ra no phumula faster ula ra ke tso ke ntshitse di tholelo ngola gwena parce que ba ron check ilo re ni o re bozo ke nyoko domo ene ke nna ka mo belong ke shaki jeje o re ken aba phagise ba bona ra ona selo parce que ula ra arte a bula boneta a da mano ro dala na street hey a re o bona ka go ke re na ile wa bona malum ke nkan o pretendiwa o wazeba o krikwa ka manda kana go jeke azeba isha beka mo ke tsikile interest ene wa zara kana bedire ke sa ba tsamara ene motho ba ila rwa nya ka mara
Bafuza khona gentle ya 0.5 ntroli ya 7 block erekiseka 20 rand vayeni dimonile so angela bila rakezwa abana ndola siyo mata batho ma suspect batho ba ngwe nena ba ba lorgen yolo majama lo mara ampasi yena mphuba yezi jana loje umuntu unolumuthrazini kimokile ka bona o shumisa mind au sharp ene ke bona ka man ka majama lo ngari bona ne ba ronana mara yola umungo ba shumisa belo kama o bona okay yo bona motho da mino make sure again e ba re batho motho go batho ba bedi ba ba ra belo lene le mona so at the end when I'm opilong go da mino make sure again o shumisa ene belo ma driver ala motho la shumisa belo ya go botsa ra betri o ijile ke mpho yola o shumisa mona na rayo na level na negeze ja vela fetja lo nda mchofa wa ay kwa mara betri le ba ya ma 7800 na ke go irekisa 200 mara ene o kumanya ene sina fetja re kono supul do ko tshola ka mata do ko tshola ka mata wa dilile ntrozo mara why man ka ko trega wa mata ke fetja ke lata ke no fetja ka mata re ba foza ishubile ka mata ene ka sale tlo go isa o irekisa be vele lenne ni sinti izuba dideng e do ba elesa ndre limon soon awulesi wakuja exactly mata ntreo wabona fitile moyo na ntreo hapa kilisije welela lesa welela lana vele bolena lor golesa na force la rena ka kwa bolelo kinyo kwa kuja ngawo kwa kuja mo 5 years ago mara that then is a demon. The more you touches, the more you married. But as go boja maga, as go for a mar. Once you kiss, you marry. That's right. Of course, I can try to tell us about Gamanta. Lino Gasaira. And no Jerry Mosales and your cause of Fajawen. Why is it? Ndrela Bafoza. Loga than a wood lagara moledre. A jealous your dog. And Odisio, little Kobagan, Lababa, Nabamba. And a little Donagamata. Hara hiyo. Gibuni le few minutes ago mo ibala me zere family za rosola yana. Ala rosola diebe. Anya ge yali mal. Onya ka mano mal. Nya me zera mano mal mat. Ala diebe la ma rosola. Agari mata me zera amano mal mat like ki mixa go na mata ki inject. Ne. Da mele lorgan akumana piso. Ala rosola. Alian agremba. Mali aya uzana kamara karali chiga. Alian abloka. Aliar malia laba attack. So kuma loro wena mo joinin wala ba mafuza like na wana kisatra daden email ka manda mafuza daden ngakula ka utsarisa na mafuza ntsara mwazi wangime extra o reilo do everything mafuza le school bag osibebile mafuza kana sisina silo ngekere ka satra mafuza ka do ngar regime mafika ene bona ntwela igozi mafuza bakabya li KFC masali asa paragua babya yona bar choose nalomaga ujeo na street ulianga warwa osmailela ngawela medemu warwa iyo onyokola tandrila since idrandro idie bonanya na mthomzali agara barusi ya wanga untoko sawoja wana 350 bare payon 50 rand ka kisiaka kwa zanini akono batho ba le ba rushu sana ba le ba for crime is ka batho maji so e fejo kuma 350 rand ka da no le bana ba ngota merino ba sefanyana right thank you ba le re ka batho la ripi na bana abe majita maba matane ore obe bana mara rena logic ka kwa zanini ila la 350 ero zana fela uyo ka thank you na geze wantswaro shawankibo ene lo bona bana le ba dra le bile maja jaga ke seji kina le stena kana kwa zanini ekifita kuna ofta kana ragali lo ralula fase agalazwa ajebelu na lama sididri eno basaka ofora mat motho rather than akaba olela mosali iyo mata simathu wasorora mata is strong zezali chigona baba maka ene basaka ofora motho rather nyapa alise ikodzi ka mata is a pill is that then doctor mata urutu kapela yes wa spam sometime wo mata domoda mata kudela ke tserwana mwamuzulu kudala but kanti wena uqami lona doctor la ba straight
mona wa ke to lo no re mo ke le trailo no le mosadi mara no go ifi o ite traile aka ta o aka bo jara o ape wona na sai kan nuleni ikozi mara da then gore mara mo ro rona yawa ka sa umele mara wa feja o ba o rola bolesa mara o ka selesa da mino drop fitara o dolo ya no nchale gebe ka jela serious man tamino la tere gebe ka jela fase agro wa ba beni jere jamata ja o ba ya gere e valor wa na olien on chale gebe agere di prosecutor do le fa mutro street di trailer gar abeni disi kuri like mompilo no fuza basali batho ba le ba regisa ba thusa rena mara wa zwa regen lo jelo wena lo tshiru la tela pase ngizo gebe ka fela zuzo la thaw criminal ngizona ke nganga bomphoka mukhano ngilo je damelo bomphoza la theji pase kuri bano zisitselo bona lena mara ngeke izibilo re kubeba ngwana wa daba so awu kunya ngwana spema ka chigara ka la tela go onzoro like ngelo re motho khona mona yo ba re tlo phela bane so awu yona no bana ish mara ngano re gina la bona agena bona ya mara understand gore agisho sure mara ege nana mara belu aga na selfo ilambo jara again mara kama nana kama kolur gene mutola gile karatana le na sabak awakuzanga la tela fase ele pali weji mara vaya organa yo fele jambo jare bale gile ka dawaro na longwana baru ngwana wa kwenu kwa logola wanzala which means nagar gile ka zama kama kwenu yola wila salade tatu machi magola wanzala wada kumana kolwa re abe muthu wa na longwana ne udona le magola ibilo no lwandi gol zila unomthako mwe wa udranya le jaji lena odranya obe mara nyawo email abe lina le mara ledo le email abe lo email mara ndre uru wazaru ri no nyako na le email mara uru bulo milo kwa maguli nagar ure manya pis yo le wataka ma yo mutro mara uzga bazo ngambi wa barwa re bunyameni nini wa bazinji uzga nya pis mara yo udonga dare wazaru gen ageze so jajilila mthakole bela mthela ka mezi yakwatra mthakole wholesale wazaru wa kwatra akwatra mthu ngudusar wa bathaka bodra nthola babthela ka mezi ba kwatra wazaru wa kwatra wena mara mthu damela thabe imo afeza thabali ya kwa mara that's why uchilo ka mezi kama chela ka mezi mara glidimoni alinya ko kwena zikara lokala mezi mara so you know pay lam kano mezi zingabona iba wena that's why kire yona na matrara wazara bunchiwa bana azitra organ mezi na mara society la ka na ke na lokela la thela matakara le drum once in a while nyana mthano ba sharp na lokela thela mata 2 days jump nyana amara ya gwafa sai unetri anyake udrum ene hanchinchi ke latela nchi thusa gore ke thazwa golo ya muti agno thacha rwa zebe vya ngwabona wazaro wa mutranchi mara sa thabe mara nako awuzola eke bona nako ko thaba ka jauma 5 minutes ke sinaselo ke traile foka ke thabe pele ifele jai bane sidueli mara ero balbanda la rebuza ke thabe yakar nako engar ke thoma thaba gore bona ngo bona mutho wa thaba mara ngozoro mutho do ba tshuri maybe ma 5 bag o shapo o tsare ave yo thaba ifo drying ubona mara libili bifaza no ngo ba ubofile ifiku mutho wa thaba mara bona ngamba idrale karamezi ena karamezi zikadrela zuluzela zotreli awukatraka mezi adokhama so since you're not dole lebala mezi ozana walingona so wazara zikali yena mara zisazwela mara kule msasa mtene tarifia kamada mara wamkhumana korobotweni mara wona ngari ayazela la thawa no yona zilozo zezana uchekile ku uchareze wena nibuthola tarifia kamada mara and the most people mara gar awunongwana wasoko barogiliela so yona uzoze kala jajile atraje kai jirinji mara na begera ka drama mara ke bakaba kusa gishimise me ma 300 kala jaji
mara na from starting for 2008 ka le 3 March ka of pass 1 starting for no ga tšhelete la ke šomisio ba ke taba ke na le golf ja tharo le double story ka tšhelete e berekisitšwe bosana mo manyaobe ke sa o repeatela le a ka kwa furumata kwa sa bara la solanga ke kreka ngamba ka thana le motho asa ya buya wena mara ntho le kozi ko nyaka le motho a go bopa mara o kreka o ka se mothusa o kreka o ikhalele mara o re mona motho a bokisa trapone o ka se mothuse mara wena ngamba la tasneimana ya buya o do mothusa o fa jo rhala le snema ko boza true mara ke lo jero ke khuma mara ta kana le jona mara ara ke le sije bana ba gozi ka mata di chipi mara the last number first of all mara ke le ka tshwara ngwana ngwa go mobile be ba re onale even no mara ke se ke bona sefato sanga na mara just because the money le ke la zana la mara ke le ka fetsa ka bona ra it's nothing aseselo mara so ar chenche be jagara kronto bari le ile nyana minu nyana ndogo music yo back then bil matumuni yo mara ebe dia minu da le bomana uzuzo mara na music be kutra mara ne ke tra music wa bulobeli mara once or hours ne kona mara na bambija Dr. Poroza le ke director mara le ke zama lo mfana mbar shine DJ Shine ke producer slogan sa ka se ona mara le ke ba kona ba bija exor ba fit bambiji Dr. Poroza ke tsiri ba fana ba mara be Shine the producer Mapoza ke director Wansora Nixola ke Skotana Dr. Kingdom ke Kingdom ora ka do bana ba ite jona ji mara be ke bincha mara ke do ilor be zingin chapule ke fiti lab ba ko bana no ke zigi ba zigin chana ish apeno ke ziginya mara so mara so bima anabele bazingin chawe na mara bana ndrela ko boja first of all mara bana batho ba la manager 8 iyo zibathola le 8 mara ro rendrelo 8 is better kamada mara ade ne wima bakhala uzane yakuthola yo awwa mara awwa gisa uboseleja mara aju ndola ko wena selfo damilo ko boja ka wena mara kono control aina problem for such laga agaze gasilandisana nagra such laga from 2008 kari 3 March ka of pass 1 le jaji libeli pisa ke tromora da den jaji libeli pisa mara ke traka ke tsoro kona ngwa fuleza da ne ke trala bino ke tromora lo je bino ne mara bino ni ftala ke toba ke daga no twist bread my bon aizo zo no man ira be li dria mada be ke traka je mara wa je matsi aizo zana bele mara bar chela lo ya revi ngarlo la li 8 salwa mara so bele gore rajigila ngwa minuni gagu ko music be bela lo manu mara ne gitsere mfano mara shine gitsere na ka zero tsara le man abi kis dos turu sa ibe na le printer sa le mapecha ya ka tsara le bana ba bangwe ba mbogo ngele le bana loreto wa bona kabane complex e bulu amata e bujike borena bompo gitsere banyana bala ba babili ole na le shine ref was be ref 5 le musali yo mongwe be mo dira di track wena ba ra ja manyalo mfano la go motsori shine dangerous so this especially even no mara ngebelo na mfano la re ba so ena se be le juda abe ne tsanya ke ya abe ngebelo re mfano la wa sa ke o ba ishebela ale na ke doba ke ka moya o tsana la ka mko ke tsanya be gona abe on tsara ngeloro ke wa maintain na ka mko maintain ale na doba re little sure so mata kile ka ba stronga mata ne le dilo jo ka le salona le video le ba mbona mata ka le salona mata bozana minu le sije ke ba la nyaobe or le se minu kile ka vaya ke traba ja skola ke kile ka gubi ya skolon abe ke tra minu ke ya skolon ke zana skola valentine jeno ngajele ngomata ba ize bara odefa sizo difisa spola za to those bona abo de paga mata are is no yo ya zwar no every day through igna la problem mara zakatranya ope yo anya kama trafit yo so mara ga bila kama kano le na mara rai mara rar go boje mara raro wena safa go bon agar jeje gan na mara na go mbona ga dra ku buisor na
o dire bjano nna ke drug ya re ke kgona bona batho ba ya bathatša o ka mbojana mo ke a boja mara le mo president o nyako sapolana nyako tloka no ya raise bafuza belesh kilebeleji nako akere so awara ka le nako mara akuzobafuza no question kuona kosi ya ubusisi so ka mkholo re bene kona ka tramata